reka ugaragaze nk'Imana n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. N'izina rya Imana ikomeye. Reka wigaragaze mu rugo rwanjye mwami Imana. Reka ukore nk'Imana. N'izina rya Yesu Kristo. Cyongereza kirakamye n'izina rya Yesu Kristo. Nacyo nyine cyongere kandi. Uya. Umusabyi wawe mwami Imana reka aragusabye ibyo ashaka. N'izina rya Yesu Kristo. Reka wigaragaze mu kanwa kanjye range ibe nyinshi. Oh my God. By show, I love you baby. Oh baby. Oh by show, I love you baby. Ukutsimanira nkaho ngo ni wazanye muri Vayura cyangwa ni muri Magana. No musi byo wigize nk'akabyetinamu cyangwa umengo mu ibyo ni binkanga. Ni neza abantu muhora mufashanya kumanura impuzu zanjye. Atari ibyo ndagukura ibyo hagati n'iby'imbere. Ndagukorerako. Ndero umugozi gusa urakiranye ubwoba nawe ukumeze. Reka je kunera ubwo harakunda abandi abi nawe ngo jewe narakuririmbe. Impuzu ziwanje. Ne kumenya ukorana n'abandi narakuteta. Yakunda abana bijewe. Aha ndagutuiza amasengesho umwami Yesu Kristo wa Nazareti. Ndamahamagara umuriro ushubona uko nyene udambwiye abo mukorana. Ushubona uko nyene kandi gira ningoga. Anashavuka. Ushaka kubona abo dukorana. Ndashaka kubamenya nyene. Yo baza ko ndashaka kubamenya. Ndabafungira hamwe, ndabazirikire hamwe mu ijambo rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ego. Ndo telefone basi muyange. Babwire batesha abanyaruki. Abyo kuyaga. Ari nyarukirizi. Impuzu zirakubera ko gasheshe. Impuzu zo mu Kristo. Urazinzi wewe. Icyo zimeswa n'abamarayika. Zikanikirwa n'abantu nzeya n'abakerubi. Aro? Ni Satani tuvugana. Satani wa. Ni Maimuna muko murayaga. Mayinde. Oh baby. Ni Maimuna. No. Urumva? Tubireke bazi. Tubireke. Impuzu nazirose mugandi zikwiye. Gusara kagabo turi kumwe mugashaka ko mukugana. Mwarose cha mugino munsi. Oya abikana nibyo. Ndakarungike. Oya. Hari inkoko ngaha bazi ndaguha inkoko zibiri basaiza mu. Ni Maimuna impuzu ntizakwiye. Ndaguha inkoko zibiri bazi basaiza mu Rwanda rekana nibyo Maimuna. Niga ko ndacandaguhare pose. Wewe kushaka ko ndamamaga. Je nta n'umuntu n'umwe nkeneye. Kuki wahamagare Yesu wa? Yesu je ndamuzi neza. Navuze Yesuwa. Ni mutamasha kwale tukoza uko manura n'utu twari dusigaye ngaha. Kintu tujaye. Yesu we nawo. Yesu je nukurinda gutere ishware nawe nzi nanone ikatanda namukosa. Satani wewe kubera nyine amaderi dorira mwaho mukiyedi wenda mutawo. Yakunda kuita rusufu. Wewe ugore nimburi na Maimuna bica byoro haraka tipe kamfitije nje nakurigi bitawuri. Nje kurigi au katipe. Ukangurize mo twose mugawe zereko. Oya bandanya miyoti. None pastor wewe Maimuna. Wono mwana kuri kigeragezo kuba Kristo bimana. Ego nukuri kw'Imana. Hewe wewe urumva ngo Yesu ntawe uzi. Uzi Yosuwa. Nawe yabari we wari kubigira gute we wigize Maimuna. Nawe rero Imana ntayo dusije wigira Maimuna. Abanyesengero biki nico nashatse. Jena adesanga kurase. Ibi byose ni imitwe nari nagize kubera mpima abakristo bagaho bageza ukwizera. Jambo ry'Imana kweri ntiribeshe. Ukurasenga mwe mukunda gusenga gusa musaba iki ariko wonye ugeze mu kigeragezo niba wandi muca mutangura kwihakana Imana. None we yabari wewe kweri Maimuna yashitse kurujya manje. Nambaye gusiki vuga ati ni Maimuna warumaze guhinduka ngo Yesu ntawe umwigarama ariko udasiba kumusa kwe kudasaba uwo shetani. Erega ikibazo nuko nawe Yesu ntiyari yaserutse mu bibazo narimo. No kwe kari wo wakurasaba mugaca Shetani kwiki mu muhici ikibanza gikomeye mu buzima bwawe. Ndabona niwe wa mbere ikigeragezo. Reka tworoshe ingorane. Umvire. Wowe zikawubishi.
kuko je nanda gutahura kuko mutagira ukwizera mwibye mu mutima urati ko iryo zina nyene Yesu ushobora kuri kubita urivuze gusa amadayimoni amadayimoni kangere nivyo nagira ngire nivyo nagira kuko muhemu yugutebe wose atari muracyari kumwe wowe oya hajye nakumviye ikigongo je ndakumenesha izina rya Yesu Kristo pasa n'uburi muzima hajye wavuye n'ibipande nka bine kubera kwita amayinga gusa pasa kubesha ngora ibintu byose ari imbere y'abakristo si Yesu ngo ni Yesu ngo nabwo ari Yesu nawe ari wowe pasa singorane bamubwira kwizera wo muko murasenga mumushingira ikibanza kwereka imupfa gusenga mu gihe cy'ibibazo hamwe n'ibabandi mu Imana imaze kubaho amamodokari usubira kuvuga ati yabimpaye duhuriye he Imana imbabarire kuko naka kazi mfise ngaha ni Imana yakampaye Imana imbabarire brema kuba nakoze ico cyaha kandi ugeno nansengeye mba ndanje kugira ukwizera gusumba hajya naringeze kuko iyo bari nka uko nugeragezanya pastor kaje bifukame je unsengere brema Imana imbabarire ariko umviriza kuko amagariwe kuzimurira intama zazimiye none wowe usa nk'intama yazimiye kubera ko we nturamenya agakiza icyari cyo ukwiye kuza kwiga kwishenge tukakwigisha agakiza kwizera icyari cyo intama zazimiye je ndimo intama za Yesu apana intama zijya muri kwa mararikira intama za Yesu okay wewe ngenda ndakwambike kibiganza hama apremi tuza kwisengero wige ubatizwa bakwigisha agakiza ndatonda ruwanje adoration nejo satani natosubire kugukanga ya satani ntashobora kumva je nabayibyorere kubera uri pastor in the name of Jesus name ndasengeye uno musore wawe mu izina rya Yesu umuhe guhagarara mu gakiza mu izina rya Yesu ubuntu n'imbabazi zawe bandanye bimubako umuhe kurinda gukubita satani n'amadayimoni mu izina rya Yesu amen nejo wundi ukagira ikigeragezo menya yuko Yesu ashoboye kurusha ry'amashetani kurizeye ukuratinya ari n'amashetani nyene utinya aratinya izina rya Yesu izina rimwe gusa kurabyumva okay wereye ku mugoroba dusanga kwishengero hama babandanye bakwigisha kubera ugenda umenya ibitandukanye mu bijyanye n'agakiza si ku mugoroba tuze gukora kwishengero gusa pass ugira menyera kuzuraza muri yo style hari ahandi bazoguhurira